Bingelele babukeli emakhaya egameni lenkosi uJesu. Ngicela ngalokukhethekile. Oh. Hallelujah. Ngalokukhethekile ngivusele bafundisi beAgape FM egameni lenkosi uJesu emakhaya. Siyambonga uNkulunkulu wemusa osaphinzwa sipha nalithuba sibonge incebe yaNkulunkulu eseyikhulumile ku-service singena ku-service yesibili egameni lenkosi lali. Namuhla sitawukhuluma lento kwesihloko lesithi kubalekela noma kugwema kufa kabi. Kubalekela noma kugwema kufa kabi. Kuvamile ukuthi sisidala lapho khona nasibone umuntu afele emgwaqweni noma shayisa imoto angikhohlwa manje langa emhlaleni kuba nengodi lapho khona imoto ishayisa umuntu uzuba ngemathathu bangaphisisi. Ngeke loyo muntu songasho ngalesi sikhathi ucabanga ukuthi ufe kabi. Kodwa uNkulunkulu unendlela yakhe ekubuka ukuthi umuntu ufe kahle nakafe kahle noma ufe kabi. Hallelujah. Ngicela ukuthi sifunze liveli laNkulunkulu encwadzini yeSamuel chapter 14. Sisuka verse 12 na 13. La kufunzeka kanjena khona. Lokhu kupita kuqiniseka kwalabangcwele, labo labagcina imiyalo yaNkulunkulu nekukholwa ngoJesu. Ngase ngiva livi ezulwini lithi, bhala lokhu. Babusisiwe labafile bafela enkosini kusukela kulesikhathi. Moya waphemvula wathi, babusisiwe ngempela, bayaphumula ekusebeleni kwabo kamadima, ngoba tento tabo tiyabalandzela. Hallelujah. Baba siyabonga. Sibonga Nkosi ukuthi usatise ukuthi kusibusiso kufa sivele kuwe. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha namanje Nkosi sihambela Nkosi namubukele ekhaya. Baba Nkosi umuphe amandla ekuma kuleli khathi. Njengoba ushito uNkosi ngaleli khathi wakhuluma ngakho. Uzokutaba dikhasi lematima, dikhasi lekuhlubuka namanje sekufikile. Baba thatha Nkosi indzawo namanje Nkosi uhlumelelishe uphe imvuselelo Nkosi ibandla lakho kulesi sikhathi. Ngegama likaJesu Kristu Nkosi amen. Hallelujah. Kubalekela noma kugwema kufa kabi. Yinto lebhekwe nguNkulunkulu ukuthi wonke umuntu lonemphefumulo ayende atihluphe ngayo. Angikhohlwa Paul usala lapho khona nangabasatawunikelwa. Ukuthi nakabhalela Timothy uthi manje Timothy mina sengiyanikelwa. Mina sengibulwile kulwana kuhle sengiqedile libanga lami. Ngibambelele ekholweni. Kufa kahle kufela enkosini. Umuntu nangabe angakafeli ekukholweni ufe kabi. Angikhohlwa kanye langa kwasala lapho khona kunekumbi ihamba isayixosha amaphoyisa yashayisa iwaiting room. Yasha labantu bafela lakhathi. Basina bafela lakhathi labantu bafa kabuhlungu. Ungaze ucabanga ukuthi yathi labantu bafa kabi. Kodwa lizulu nalibuka aliboni ukuthi bafe kabi. Libuka ukuthi ngabe ukuthi bafe kabuhlungu. Kodwa ke uNkulunkulu nakabuka umuntu umbuka ukuthi manje ufe kahle nangabe afele kuye. Yinto ukuthi umuntu afe kahle nangabe afele kuNkulunkulu na. Ngilokho ukuthi uNkulunkulu usebhange lemiphefumulo yethu. Lokumthoka lokwenta kuze ukuthi umuntu lokungamsita ukuthi afele kuNkulunkulu. Ukuthi aveluishe umphefumulo wakhe. Uma ngabe ungakawuqonzi umphefumulo ukuthi umthoka kanganani, kungenteka uthengise wona ngenjabulo yalomhlaba. Njenga Esau wathengisa ngelifa lephefumulo bakhe ngenxa yendlala. Leti khathi leti kunetinto lesathane atakhile watakhela ukuthi abantu balahlekelwe ukholwa. Bashiye ukholwa basinabafa bafe bakhashana naNkulunkulu. Uzwe yakhuluma Jesu emagama lapha encwadini yaMateyu 16 verse 26. Uthi manje ngabe umuntu uyakhiphani kuhlenga umphefumulo wakhe na? Ngani ngoba lizulu
selele taba tekuthi umuntu angafeli ikhashana naNkulunkulu. Uma ubuka ukuthi lizulu lize liyehla kwehla uNkulunkulu. Emthathweni bakhe uyehla ekugcineni ngendodzana ngeNkosi uJesu Kristu Inkosi uyehla uNkulunkulu. Wehliswa yini? Wehliswa kukonza ivelu yemphefumulo. Ngoba nangabe ungakaveli uyisho umphefumulo lo kunokungedulu kwawo, lo kunevelu ngedulu kwawo. Ngiko lo ungaphanza ukuthi ubambe kona walahla lo mphefumulo. Umphefumulo wemuntu umqoka kunayo yonke into lekhona emhlabeni. Kungabona izulu laze lanqonota ukuthi lenzele indzawo naJesu wanqonota ukuthi ashiye izulu ehlete emhlabeni ahlushwe ashumayele kabuhlungu ahlushe abaFarisi nabaSadusi ayobethela esiphambanweni ngani ngekukhonza ukuthi umphefumulo umqoka kanganani. Kokube umphefumulo bongesimqoka kuNkulunkulu ngabe betasana lapho khona sekonakele athi uNkulunkulu sale kuqhubeka nje kuhamba umuntu uvele sala hamba ekufeni kwaphakathi. Kodwa uma umphefumulo womuntu umqoka uNkulunkulu wathi ngeke. Laba sezulu lihleli lathi ngeke umphefumulo umqoka kakhulu. Kungabe ngishona Sathane nakathi ufuna ukunika info uyathi mthengisele umphefumulo. Siyasibukela abanye bahlabeni baze basho ukuthi I sold myself to the devil. Lokho kuthi lo muntu sokunikela umphefumulo ngeke Sathane yawathi ukuthi umphefumulo unevelu kanganani. Kodwa mayike kube buhlungu kumuntu lophethe lo mphefumulo ukuthi angawuveli uwisho umphefumulo wakhe. Ngalendlela ukuthi sekangazathenise ngenjabulo nangentikani kodwa lomhlaba ngenxa yokuthi nje akakhona ukubona ukuthi umphefumulo wakhe umqoka kanganani. Nasikhuluma ngemphefumulo sikhuluma ngawe iqobo lakho wena longabhubhi wena longendluli ngoba uNkulunkulu nabeka emhlabeni akekho la atosinzisa idumbu noma imitimba yethu. Kungabe imitimba iyaqhubeka yethuneni bole idothi intutane kuphele nayo. Kodwa kukhona lokuyimfihlakalo lokungapheli into nasekhaya lokuyaphakaza naphakathi. Lekubita ukuthi wena mathupha ukonze futhi uvele uyishe. Ngoba nanga ungakaveli uyishona wakhanzela lapho khona tindoda lomhlaba setingcono kunemphefumulo wakho. Utawuthengisa lo mphefumulo ngenxa yokuthi ufuna kuzuza tona. Mqoka umphefumulo ube mqoka emehlweni kaNkulunkulu. Futhi kaNkulunkulu ubhekile ukuthi uvele uyishe umphefumulo wakho. Mawungafeli khashana naNkulunkulu. Encwazini yamakhosi ekuqala lapha kunendzaba yaJowabe lobeka kapteni wempi yaDavide. Indvodza lebeseyiwinisa ema-Israyeli timpi letiningi. Usala lapho khona nasenephutha uyakugcinela lapho khona sokubulele Abner. Davide wamkhalela Abner ngalendlela ukuthi wathi tshela ukuthi uyabona ke Jowabe lokuthi yende nje kumele ukuthi naye afe. Wakhangelisa ukuthi Jowabe bekuyindvodza lenemandla kuyindvodza yempi kulisotha leliqinile. Wagcina miyekela Davide kwasala lapho khona nasefika umsa wakhe Solomon ngokuthi ke manje atoba inkosi wabambitele eceleni wamtshela ukuthi ungamvumeli Jowabe ukuthi athi fele bona ukuthi ungentanga njani naye waqitha ingadi lengenagala. Wathi Jowabe lapho khona nasayiva lenzaba ngoba kwasemva kwaloko kwakhanga usuthi Adonija uyindvodzana yaDavide nayo seyithi lapho khona Davide nasafile seyibuka lephovela lesele emuva ngasemuva ithi manje liyisile indvodzana yaDavide ngicela ukuthi iyawukhuluma namabaya ukuthi ngicela ukuthi umvumele ukuthi manje ukhulume naSolomon ukuthi manje avume lokuthi ngithathe lephovela. Kwamkwatisa ke ngoSolomon ngalendlela yokuthi ke manje wabesa sothi kungona ukuthi afe Adonija. Kanti Jowabe bekasekele Adonija ukuthi ke manje aphumelelise lelo cebo. Wasaka kuva ke manje Solomon wabesa ke manje uyanquma lokuthi manje Adonija kumele ukuthi afe vele wabulawa. Wabesa uyabona Jowabe ukuthi uyatinami bengimsekela nomlwe nami ngawubulawa nje. Wabesa uyabaleka wathi ke kubona ukuthi yathi sotha ufanyana. Kungcono manje abalekele ethendeni lokuhlangana noNkulunkulu wafika wabamba impondo le-altar wathi nangabe ngiyafa ngamane ngifele la. Inkosi Solomon yafela lapho khona ithumela yathi ke manje akakhokhe lapha ukuze usibathe umbukalela ngaphandle kwethendele elikhona baNkulunkulu. Wathi wakhuluma Jowabe wathi no angisuki ngeke waphikisa ngisho inkosi. Uyabona kunetinto ngalesekhaya lebita ukuthi uphikise noma ngabe seyini noma ngabe sekuyini nangabe lento leyo nangabe ungaphikisana nayo itakwenda ulahlekelwe umphefumulo wakho. Noma ngabe sekhaya lapho
udinga yonke into lephambene ngenzani uNkulunkulu. Lapho ubita ukuthi ukhonza ukuthi umphefumulo wakho unevelu kanganani nalezi zinto lothatha isizusa. Seke ngilala lapho khona ubita ukuthi wehlukanise. Babusisiwe labafile bafela enkosini kulesi sikhathi. Kodwa umuntu otafela enkosini umuntu otavela uyishipilo yakhe. Akucabanga Stefano kusela lapho khona nasagcoshwa ngemanje. Ukubebe umuntu lobeka vele uyisha lenye into ngetulu kwemphefumulo wakhe. Ngabe wadina lapho khona asa compromise asavuma letinyeketiva kolisa. Kodwa ke manje wathi no, umphefumulo wami ngiyakhonza ukuthi umqoka kunayo yonke into, umqoka nalokho bakhona kwami namhlabeni. Umqoka ngisho nakunemtimba wami, wabayekela abashaya umtimba ngemanje bashaya umtimba, wasala lapho khona ngasakhuluma wathi Nkosi ungababaleli ngishona leni, ungababaleli lesono. Wasala beqedela lapho kwabe sesokhuluma emambo wathi Nkosi yemukela umoya wami. Nala sekhaya. Ngaphansi kwanasimo. Lala lapho khona konke kwenteka. Lala lapho basakhuluma ngabo 30 wave nani. Umuntu lo velisha kahle umphefumulo wakhe ulingisa Paulo. KuFilipi 1 verse 21 uthi Paulo, "Hey, uphila kimi kumKristu ke kufa kuyizuzu." Waze wesaba kufa kakhulu kusho ukuthi kahle usengala uqonza umphefumulo wakho ukuthi uvele kanganani emehlweni kaNkulunkulu. Phefumulo wakho umqoka ulwele ukuthi ungafeli khashana naNkulunkulu. Noma ubhekene naNatimo namasibhekene naNatimo ngalasekhaya ngiyacela ukuthi babelele uNkulunkulu. Thatha umphefumulo wakho wende ube wokuqala. Kunabo konke ube wokuqala nemsebenzi wakho ube wokuqala kunemkhana wakho. Ungasala lapho khona nasekufuna nakho ukhanda ukuthi uzobona ngathi ngaso uyayekela uNkulunkulu. Enqothini emahubo lezelesinifu la uNkulunkulu manje uyakhuluma asafuthi hey umphefumulo wami uvungamelana phakathi kwami thula ngoba mina ngisetha ukumkhonda uNkulunkulu. Lama lawo abita abantu laba kanjani. Kodwa kuze ukuthi ufike lapho ubita ukuthi uvelishe umphefumulo wakho. Umqoka. Ngoba ngawo siyodlala ingona phakathi. Kungabona kakhulu manje 1 verse 36 manje lokholwa imbodzana unephila lophakathi kodwa longakholwa ude kuphila lophakathi kodwa lilaka loNkulunkulu lilengelethi wakhe. Kungabe umphefumulo wethu ngule siyodla ngawo lifa laphakathi naphakathi. Kungabe kumqoka ukuthi noma ngabe kwenteka yini konza ukuthi manje yini into lekungamane kulahleke konke isale. Ngokuthi umphefumulo wami ube nebudlelwane naNkulunkulu. Ngokuthi umphefumulo wami ungafiki ufele khashane naNkulunkulu. Abana ngabe sikhuluma ngemuntu lofekayo, asikhulumi ngemuntu loqilelwandle wangatholakala kwadina seningwathatha impahla takhe. Asikhulumi ngemuntu loshayisa imoto, asikhulumi ngemuntu loshaya umbane, asikhulumi ngemuntu lonele sehlakalo wawa ngendizo waphithiteka wangakhonakala ukuthi abonakala ukuthi bani ngibani. Kodwa sikhuluma ngemuntu lofe akhashane naNkulunkulu. Lokho umsebenzi nemthwalo wangamunye nangamunye wethu ukuthi umuntu akulwele ukuthi afe asebudlelwaneni naNkulunkulu. Ngoba kuloko uNkulunkulu lakwenda ngenxa yokuqonza umphefumulo ukuthi umqoka kanganani. Wenda uNkulunkulu watawuvula libhange lemphefumulo. Ungabo Petro 2 verse 25 uthi manje beninjengetive lahlekile kodwa kenyalo sengiguqukele kumgcini nemlondolozo wemiphefumulo yenu. Seniguqukele kumgcini nemlondolozo wemiphefumulo yenu. Kulala lapho khona ke sikhona khona. Uyabona imali lengekho ebhanki. Ayinkinga ingasetshenziswa noma ngabe yini. Imali leso sefeni nalesebhange isebenza ivama kusebenza ngalesikhathi sekwenziwe bo budget nani. Kanjalo impilo yemuntu lengakafika kuJesu noma ngabe yini leyo mpilo leyo ingayena. Usengaphuma umthakathi ephumelisela aphume yonke into. Kodwa ke impilo lefihliwe kuJesu lefihliwe ekholweni. Impilo leyongiwe legcinwe uNkulunkulu ngemiyalo namaprinciples asezulwini. Kungabe umuntu wasekhaya ngiyakumema noma sekwendeke konke cela ukuthi ubambelele ekholweni. Kodwa lokuyakwenda ukuthi ke manje ubambelele ekholweni ivele emphefumulo wakho ukuthi umphefumulo wakho uqonza ukuthi umqoka kanganani.
Kungabona abaningi basele ngabo khona bafuna ukuceba emhlabeni bafuna bale amabhizinisi lamakhulu nemabhasi lamaningi nema-properties lamaningi bagcina lapho khona baya lapho khona bayothengisa khona imiphefumulo yabo kuzokuthi bazuze lobunjini ngenxa yokuthi abakaqonda ukuthi umphefumulo kude imvo lenevelu lengathi idule kwenza umphefumulo upriceless emefeni kaNkulunkulu kude kungabe ngishona isizulu lasalapho khona nalihleli lasinabuka ingilozi eceleni lathi-ke manje nani umphefumulo wemuntu umqoka kunayo yonke lona laze lasuka lisizulu lehlele emhlabeni layo yakha indlela ukuthi manje umphefumulo uzuzeke walinyatwa Jesu lalapho khona waphukudwa Jesu kwahlekiswa ngaye kodwa abeketelele ukuthi manje umphefumulo uthola indzawo ngoba uNkulunkulu uyawuvelisha umphefumulo kodwa maye kuloyo longawukonzi nalongawuvelisha umphefumulo wakhe ukuthi kumele ukuthi ufele endzaweni lengile kungabe ngilivula uNkulunkulu nasekhuluma lethina babusisiwe labafile bafele enkosini noma ngabe ubhekene nani manje sekhaya nquma lokha ukuthi ngeke noma ngabe sengiphelelwe umsebenzi noma ngabe sengiphelelwe nguwonke umuntu oseceleni kwami noma ngabe sengisewadini le-COVID noma ngabe sekwentekayo kodwa ke manje ngeke ngize kuyekele ukukholwa uNkulunkulu ngoba lokho kugcina umphefumulo wami usebudlelwaneni naNkulunkulu umphefumulo wakho nasekhaya umcoka kakhulu kube bongathengisa uthengise ngawo ulahle wona eceleni ufuna ukuthi uzuze injabulo uzuzile indlela yalo mhlaba nazo zonke izinto letijabulisa kodwa lo mhlaba bese ukhohlwa ukuthi umphefumulo wakho uhlalise kuJesu lolibhane lemphefumulo nasikhuluma ngomphefumulo ngomuntu sikhuluma ngomuntu liqobo lwakhe ngoba sasiphuma lapho umtimba la live la nkulunkulu lesela ukuthi manje sinesakhiwo ngale ngeshe lesingakhiwa tandade kumuntu lesakhiwo lesasiphuma la noma ngathi dzili nyawo kodwa ke manje unemphefumulo lo la ekhathi lo yaphakathi naphakathi lempilo yawo ayinamkhawulo unjinga mtawuphela noma ngabe yini tawuphela tawufika lapho khona igcina khona kodwa nasikhuluma nalo mtimba wami lapho khona impilo yami emhlabeni tawufika lapho khona nami ngesuku lwami lekufa wonke umuntu nawe mbukele ekhaya unesuku lakho lekufa kodwa lapho khona nawufa kunemphefumulo lo tawuphuma uye kulenye indzawo uyothatha lenye ikhosi leyo indlela yaphakathi naphakathi kuba khona existence lengenamkhawulo bese ke sekuba kuloko ukuthi manje uyichithela kuphi ngoba umuntu nabantu ehlukanise naNkulunkulu impilo yakhe nomphefumulo wakhe sowude kulungelo lekungena ekuphileni lokuphakathi lokho nasiphumile la mtimbeni noma ungafisa ukuthi manje uxolise uNkulunkulu sekude ngoba sowedlulile kulesigaba lapho khona kongakhona kwenta lokho nasemtimbeni wathembekile uNkulunkulu inkosi yasezulwini ngiyelo lokusendelelo umsebenzi nenhloso nanenjongo yokuthi manje umphefumulo wakho usinze ungayi ebhujisweni elulakeni lwaNkulunkulu lwaphakathi naphakathi akagcineli uNkulunkulu ukuthi ushiswe sogwena akagcineli uNkulunkulu ukuthi uve buhlungu ingane lengenamkhawulo ungakwazi weta emhlabeni watova buhlungu esikhundleni sakho kuzokuthi wena usuze nalifa lagcinele lona asiko balelive sihambe la emhlabeni sinekhaya kungabo ngenxa ukuthi sinekhaya lembili boStefano bagcina bathela bonke noma sebashaya manje bathi ngeke sisuke ekholweni ngenxa ukuthi kuphila kwethu kule nasiphuma kulo mtimba kumele ukuthi siyongena enzaweni lesidingele uNkulunkulu yona sabhekana nathatha wonke into umntwana sekhaya uNkulunkulu wemusa uNkulunkulu nakasipitele emveni uNkulunkulu losipitele ekholweni nenhloso yokuthi avikele kuwe imphefumulo yethu ekulahlweni phakathi naphakathi so uNkulunkulu nakakupitela emveni ubese sowuletha ke manje insita noma provisions awabeke kulendzawo la kupitele khona uJesu lapho khona kunalama provisions uNkulunkulu ekusenda sikhona ukuqhubeka sikhole noma simo simadini kungabona noma kunje uNkulunkulu wethembisile wathi utawuba nathi kuzobe sekupheleni kwesikhathi ukhona uNkulunkulu mbide uNkulunkulu ngene ekuthandazweni khulume noNkulunkulu ngalesimo lobhekene naso kodwa ungamyekeli uNkulunkulu ayo maqhawe sedlulenda njalo Jobe kwasanoma lapho khona salahlekelwe umkokonke wasinomuntu akhe sakhuluma amagama ukuthi asethukelwe uNkulunkulu kufiwe manje wathi Jobe nani ukhulumisa umfathi wesuku
ngoba mina kumele ukuthi nangabe ngifa ngifele kuNkulunkulu wangiuma nje ngoba sinangabe ngiyafa ngibeke ukuthi ngifela kuNkulunkulu kungaba mina sekhaya noma ngabe sosemphethe suyagula so njengoba iBhayibheli lakho litaba ivuselelo ngoba uNkulunkulu letinto latilethele letithi sitafake ekhasi live la uNkulunkulu iBhayibheli lisonzentela lapho khona na uvungathi sokuqalekile na uvungathi sokumnyama kuna Jesu Nkosi yethu ngize ngimpinte mina Jesu ukuthi hayi specialist ngoba kuyekusala lapho khona nangabe sekucangene embamba specialist siyapita ukuthi sitolungisa letinto lesivele sibona ukuthi ku specialize abantu angikhohlwa lapho khona ngisemsebenzini efamini lapho khona bekunemakhundwana hlupha manje kukhona naye inkapani lebeyibhaliwe lapha ephepheni kuthiwe manje the specialist basebenza ngeke badilele ngale lokatana ngamaphela nangamakhundwana nabo bonke uyabona lokho ukuthi ukhanje usefamini unetinto letinto letineveni kodwa ke manje letinto setiyadliwa amakhundwana bese ke manje sekubitwa specialist ukhona Jesu lesipitelo kuye lesikhola lesihleli kuye lesongiwe kuye lalapho khona nasibhekana netimo kungabo Petros lapho khona nasaqwila namabeka mbitile Jesu kodwa lapho nasaqwila so ubita ke manje lesi specialist ngenxa ukuthi specialist sister lapho khona nakumnyama bese sona sidala khanya kungabo Jesu athi mina ngikukhanya kwelini noma ngabhekana nasiphi isimo bethemba uNkulunkulu bese umfaka emsebenzini bebe ukuthi ke le specialist usala lapho khona nangabe sesatiwa ukuthi vele sengiso lesingasita kulesimo lesibhekene naso bese sowakhaphelelwane naso kungabe umuntu kubita ukuthi ke manje akhe budlelwane naNkulunkulu ngekholwa Jesu lapho khona usuke ke manje sovula i-account yokuthi ke manje songakhona ukukhuluma noma ukukhala kuNkulunkulu ngoba umuntu losoni akevakali uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akayiva imithandazo yetoni kodwa lapho khona umuntu nasakuhlanganisa naNkulunkulu ngekholwa Jesu usuka savuleke manje inzawo savule i-account sekangakhona place an order ngenxa ukuthi manje sekunesivumelwano emkhathini wakhe naNkulunkulu kuJesu leso sivumelwano leso sesenda ukuthi nasudibene nesimo soyakhona ke manje ukuthi manje bese place an order ukuthi awunkosi ngiside bekusikela lapho khona nasebenze ngathonke lamakhulunkulu nasadla letinto bese ke manje sekuyabuka ukuthi manje naku sesibhatisile sesinabo ubudlelwano ukuthi ke manje nabasendele lento le sawukhona ukuthi sibhadale over 90 days bese ke manje sesiyabashayela ukuthi buyani into sita kunasisimo njengoba nawe uNkulunkulu ubhekile ukuthi ke manje njengoba vele sokuhlanganise naye uNkulunkulu longehlula lutho mbide kulesimo lobhekene naso utakwendela umangaliso ngoba vele uspecialist ngoba uNkulunkulu ngakho lapho khona baseqaleni ungathina Genesis uza lapho khona nakafika uthi iBhayibheli ke manje Genesis 1 verse 2 uthi manje umhlaba ke manje wawubonye umnyama emanti ke manje bekasidekele yonke inzawo nokuthi umhlaba bawumnyama ngoba nangabe empilweni sebumnyama udzinga specialist kungabo Jesu lokukhanya uthi ke manje umoya kaNkulunkulu wawuhamba kulobo umnyama nakudala umhlaba kodwa ngoba sekuyakhulunywa live uJesu lo bakhulunywa live wathi kube khona kukhanya labe sekuba khona kukhanya nanamuhla nawe mina sekhaya ungasipita le specialist ungambita Jesu lolikhambi kuso sonke simo lokusekela alwela ukuthi manje wena ufele kuye uzothi umphefumulo wakho usinze lapho kunetinto uNkulunkulu lasenteletona letithi sita ukuthi sibhine sikhona kufela kuye kungabe inkosi lapho khona nakalethela sambulo John uthi manje bhala lokho eJohn ukuthi babusisiwe labafile bafela enkosini kulesi sikhathi lethi class leti setiphethe kuva usidathi uthi yavuka ekseni utimangalela ukuthi yini ungathi ngihlubukile ngenteni ngoneyini ngenxa usenala ama forces kunele imoya lela ukuthi ungathi ngawuyayekela khona lamalanga labakhe umoya lokutshela ukuthi ke manje hayi asubeke phansi utaqalela phansi lomnyaka lodaba lana sekhaya ungakuqala ubeke phansi kunesigebengu ushito ishito inkosi Jesu John 10 verse 10 wathi siselatela kwebabulala nepublic ngalesikhathi uthi ubeka phansi lokwelisela awuphindi uthole lomthwalo wakho lomphefumulo wakho lokubeke phansi nangabe uyekela khona uyubatha ufuna khona ubona ngathi ke manje nangamane ngithola umsebenzi ngabe sengiyabuyela ekhona nangamane ngithatha umfathi ngabe sengiyabuyela ekhona akuyuphinde ngithathe ke khona ungakuyekeli khona
ngoba kungenteka noma nini bese hambe emhlabeni sobeke phansi ikholwa manje sekhaya. Awuvumela umphefumulo wakho ukuthi ulahleke. Mihla namalanga. Sana uvuka umphefumulo wakho ube yinto lemthoka kunayo yonke into lekhona emhlabeni. Njengoba naNkulunkulu nakabuka umphefumulo wemuntu, nakabuka umthoka futhi uneveli kwedlula yonke into lekhona emhlabeni. Kungakwasakasayala ukuthi ke manje abantwana bakhe bangalahlekelwa umphefumulo ukuthi manje ningadifake emazilini amakhulu ngoba abantu lapho khona abafuna ukudilaza bafuna ukuthi ke manje bacomply baconform ke manje lo mhlaba uchaza lapho khona nabo sebathi ke manje umuntu angaphika lokuthi uyakhona umthanzo umuntu asephathini uthi hawu nawe emzalwane la angaqasukela kahle umbite ngemzalwane kanti siyadaza ngalo ukuthi vele lo muntu sokuthengisile lokudansa kumqoka ngalo umphefumulo wakhe ngiyakumtshela lo muntu ngemzalwane kanti lokuzalwane beka ukuthi umphefumulo wakho ugcineke kuNkulunkulu kepha kanye lo muntu sokuthengise ngayo lento lenevelu wengalo saka umphefumulo wakho nangabe ivelu yawo ingaphansi kutinto letithithe ngene kulahleke kusale lento dingo letingedu khona nangabe ivelu umphefumulo wakho manje sekhaya ngicela ukuthi sohambe usotha lapha esikhwameni sakho sempilo yakho ngicela ukuthi uthathe umphefumulo ubeke ngetulu ube nevelu lenkulu njengoba uNkulunkulu awuvelisha ngetulu kwakho konke waye umuntu atohlupheka ubethele siphambanweni wabulawa ngenaqala ngihlose ukuthi bana sithise umphefumulo ungayi kulahlweni baphakathi mawube kuwe lo mqondo lo uJesu Kristu lo qonda ukuthi umphefumulo umqoka ngayo yonke yini Sambekile uNkulunkulu takusita endleleni. uNkulunkulu losiphetele kulendlela. uNkulunkulu losiphatha insita ukuthi sibambelele ekholweni. Sibambelele ekubeni sebhange lemphefumulo wethu. Silingise Jowabi losi nangabe ngiyafa kungcono ukuthi ngife emilani. Wabambatha impondo delata lala lapho khona bekushisela khona ke manje imhlatshelo yeqolelana. Wathi nangabe ngila yebo kona amaphutha ami ukuthi ngabulala ngabneli bonke lokho sokuyangilandzela kodwa ke manje ngidala enzaweni la yeqolela yaNkulunkulu ngitenzaweni la lapho khona kukhona kaNkulunkulu kusebenza khona ukuthi uNkulunkulu aqolele phambi kote bani babelela uNkulunkulu inkatheshe sikhona ukuthi Yesu lekhala lapho noma ngabe yeva ukuthi sekukhona ekholweni longathi sohamba kabi sonyathelekana nyalo nje khaste emagama siyayala ukuthi awumele ukunethe emagama manje lamagama babathe uhulumeni uvala lapha labana nje abobruwani lapho bona sovuse yakho ibruwani manje kulamagama umqobo umphefumulo wakho kulamagama asakuthiwa nje sofile soyalahla phakathi naphakathi impilo lengenamkhawulo ubude lokuthi uzulahla umphefumulo loneminyaka lengenamkhawulo wawubangwa yini kanje ukuthi magama uyathi umuntu le ukuthi bongalahlekelwa yinto ukhanza ukuthi ulahlekelwe umphefumulo wakho ngento level emagama ngalahlekelwa umphefumulo ngenxa yemagama ngalahlekelwa umphefumulo ngenxa yesex nje emfundanje kuhamula ngaze ngayekela khona ngenxa nje yokulala wena songalahla nje impilo yakho lengenamkhawulo ngenxa yokulala yokuhamula awusothe mna sekhaya ubuyise bokuqala bekuqala First things first, bekatinto tekuqala tibe tekuqala umphefumulo wakho weqala uqala kokuhlakanipha kwesaba uNkulunkulu bese ke songakwenza konke lokho uhambe emsebenzini wonke tonke thini uthatha umntakho wonke yonke into kodwa awube umphefumulo wakho ubeke eqaleni ngekuthi uphila ukholwa kuJesu umphefumulo wakho umqoka newona umqoka kungako sesiyasonzela ekhoneni kaNkulunkulu cela ukuthi usothe impilo yakho beke into ngabolonini umphefumulo wakho ube mqoka njengoba lapha singasebenza noNkulunkulu umphefumulo wakho umqoka wena into yoNkulunkulu nema sacrifices lamakhulu uNkulunkulu ngenxa yomqoka bemphefumulo wakho kuyakuthiwa lapho khona wena sokuzele yonke lento la impilo eNkulunkulu lulaka kaNkulunkulu ke manje luyavutha ngenxa ukuthi wasala lapho khona athi usinzisa umphefumulo abantu baliyekela yonke leyo file lethi uNkulunkulu yabahlawulela ngayo bagcina ukuqhubeka baphile ngaphandle kaNkulunkulu lulaka kaNkulunkulu luyavutha livuthela abantu abangekho kungakho manje lokhola indodzana nepile nophakathi kodwa lonke indodzana kude kuphila nophakathi kodwa lulaka kaNkulunkulu lulekelethwa nangakufa kuleso sigaba sekungakholwa mntwana sekhaya ngiyakutshela mntwana sekhaya ukuthi abantu lulaka kaNkulunkulu lentawehlela empilo uyafisa reverse ubuye ethunjini kodwa kabe sekude isikhathi
cabangela impilo yakho umphefumulo wakho uqoba kunako konke phenduka kulesi sikhathi ubuyisele into ngabolonini uyekele inkani ukubeka into eceleni thatha uNkulunkulu abe ngumlonzi nemgcini womphefumulo wakho kulesi sikhathi sesiyathandaza nangabe ukhona usekhaya live naNkulunkulu liyakhuluma ke ngalethi khathi lithi ke manje ukuthi uKristu utanayo yonke into lobukhulu lokutawenteka kulomhlaba lobukhulu businabenteka sathana khulume la ngekhathi kuwahlebeke ukuthi uyaphinda lo mayithilita njengalokho ngathi ukhuluma kangaka lo mayithilita ibe yokuqala thilita lokholo utawukhona ke ukuthi ufixe inkinga takho kungenama boundaries kodwa ngiyakutshela mina sekhaya yonke into longafuna kuyilungisa kude into lemtoka kwedlula umphefumulo wakho kungcono ukuthi ngamane kuhambe konke wenda njalo Jobe wasendulo wangcono ukuthi ngamane kuhambe konke sebahambile abantwana thambile inkomo ihambile imfuyo kodwa manje mangiselena uNkulunkulu wazi bakhuluma emavothi kwamnyati ukuthi umhlengi wami uyaphila utawusuka umende ethi kwalomhlaba abuke njalo umntwana sekhaya nangabe ukuthi uNkulunkulu ucela ukuthatha naso isinyathelo singena emthandazweni kulesi sikhathi sinxuse Inkosi emusa ngokuthi lethe lezinsida lekungemandla eqinisa labange bakhe konke lokho kuhlele ekholweni uJesu nalo ukholwa uJesu kunemandla lagcinwe uNkulunkulu wagcinele labo labalakuye kuJesu Kristu Inkosi kunalamandla leNkulunkulu afuna kwehlisela kunevuselelo afuna ukunika yona noma ungasabona ungasophelela sowusophelela ngemandla nasekhaya buka kuJesu khuleke ukungena emthandazweni ucele ke manje le specialist sasekumnyameni lesiletha kukhanya kumnyameni kuzobe usindokendele ngalasekhaya sesiyathandaza egameni lenkosi uJesu Kristu Inkosi baba longcwele nami ubukele ekhaya buthi sebendlela Nkosi uNkulunkulu ongcwele Nkosi ushayile Nkosi impilo yakhe baba Nkosi sitanaye phambi kwakho sinxusa Nkosi lamandla Nkosi uNkulunkulu ongcwele Nkosi osethembise wona endvodsaneni thina Nkosi nawusikhulula Nkosi ngayo Nkosi siba ngabakhululekile impela uthithe Nkosi uNkulunkulu ongcwele Nkosi bonke Nkosi labayawemukela ngekholwa Nkosi indodzana yakho Nkosi bayawuphiwe amandla babe namandla lawo mandla Nkosi uNkulunkulu ongcwele Nkosi siyanxusa kube Nkosi ehlele Nkosi uNkulunkulu ongcwele Nkosi mangibukele Nkosi asesekhaya lapho khona indvodza ibheke phansi umsebenzi uphelile nabo bonke Nkosi konakele lapho Nkosi inhlungu nekugula Nkosi umhlasela babe ngegama lika Jesu ngenelela Nkosi uNkulunkulu ongcwele Nkosi menyule melulele isandla sakho lokuthi evini lakho asifinyekile kube sinta sasinzisa Nkosi menyule Nkosi umsinzisi kube Nkosi adumise Nkosi athi ukuthi uNkulunkulu lokhona namanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha babe Nkosi emukele sethembiso lokuthi Nkosi ngaso babe Nkosi yabona athi sizobe sephelele ukuthi ikhathi nokubaleta ikhathi Nkosi ekumadima ora sibonga nokuthi wena Nkosi uNkulunkulu lokhona lonathi nasikhathi babe sitobise ngamandla Nkosi wedlula kuleli ikhathi singene Nkosi uNkulunkulu Nkosi kulelifa losibunele lona laphakathi naphakathi Nkosi uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha Nkosi ivule amehlo okube Nkosi ukhonze umphefumulo wethu Nkosi ungcono kunako konke babe Nkosi lokungaba Yesu Nkosi lelive ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha